Ndagusuje kandi nizera ko umeze neza ahantu hose uratandukanye. Wowe ukunda ibiganiro byacu unyura kuri iyi channel yitwa Mboni TV. Njye nitwa Ajabu Omar Shimba, ikaze muri aya makuru agezweho. Tugiye gusura muri Surazo bwa hagati ahakomeje kuba intambara ikomeje guhuza igihugu cya Iran, aho ikomeje guhangana n'igihugu cya Amerika ndetse na Israel. Kugeza uyu munsi tuvugana byamaze guhindura usoro nyuma yo kumvikanywe agahenge. Hakomejwe imirwano ikomeye cyane kubera ko Trump yavuze yuko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaguma muri Iran kugeza Iran yemeye gufungura Hormuz, kuko amasezerano yumvikanye harimo gufungura Hormuz, ariko Iran yavuze ko itagomba kufungura mu gihe cyose Israel gikomeje kuba yagaba ibitero ku gihugu cy'ituranyi ndetse cy'umubanyi bugufi igihugu cya Iran mu gihugu cya Liban, kuko Israel yavuze ko izakomeza kurasa kuri Liban ndetse ko izayicamo kabiri, kuko ngo Liban irimo umutwe witwaje intwaro Hezbollah, uyu mutwe ngo ufashwa n'igihugu cya Iran. Bityo rero ngo Israel ntabwo izigera icika intege mu kurasa igihugu cya Liban kwiza gicitsemo kabiri. Uko kandi byakomeje kuba byatumye Iran ifunga Hormuz amaze gucamo amato agera kuri 2 yonyine. Bivuga yuko rero mu gihe cyose Israel ikirimo kugaba ibitero kuri kino gihugu cya Liban, ngo nta muntu numwe uzigera atambutsa amato ya peteroli mu muhora wa Hormuz, ndetse nta nubwo amasezerano yose zigera yumvikanywaho uko byagenda akose nkuko bigaragara. Ikindi kandi Amerika igomba guhitamo hagati ngo y'amahoro ndetse n'agahenge cyangwa se intambara, nkuko Minisitiri wa Iran yabigarutseho, kuko n'uyu munsi akomeje kumvikana ibiturika bitandukanye muri Tehran ndetse n'ibihugu bitandukanye nko muri Arabie Saoudite, Kuwait, Iraq n'andi atandukanye. Humvikanye biturika byinshi cyane nkuko byagaragaye hirya no hino ku mateleviziyo atandukanye ndetse no ku mashusho yagiye ajya hanze. Trump kandi yavuze yuko Iran igomba kubahiriza amasezerano yayo yasinye byanze bikunze, bitaba ibyo ikaba yaraswa amasasu menshi cyane, nkuko Trump akunda gushimangira ko azohereza kino gihugu cya Iran mu muriro cyangwa se akaba yagishyira mu kuzimu, nkuko Trump abigarukaho. Kubera ko Trump yavuze ko mu gihe cyose Iran itazohereza amasezerano y'agahenge ndetse kandi ngo ifungure umuhora wa Hormuz, icyo ikunda kwita ngo fungura umuhora wawe wa Hormuz cyangwa se ubwo busa bwa Hormuz ngo nza gushyira mu kuzimu. Trump avuga yuko azashyira igihugu cya Iran mu kuzimu cyangwa se akakirimbura burundu ku ikarita y'isi, ngo mu gihe cyose kitaba cyubahirije amasezerano y'amahoro cyangwa se agahenge kashyizweho k'iminsi 15 cyangwa se k'ibyumweru bigera kuri 2 nkuko byasabwe n'ubuhuza bwa Pakistan ndetse n'Ubushinwa ndetse n'ibihugu bitandukanye byagizemo uruhare. Ikindi kandi nuko kugeza umunsi ibiciro bya peteroli byongeye kuzamuka nyuma ejo hashize byari byamanutseho gatoya, ariko nyuma yuko uyu muhora Hormuz wongeye gufungwa n'igihugu cya Iran, uyu munsi wongeye gufungwa ndetse Iran ivuga yuko itazawufungura igihe cyose Israel gikomeje kwaga ibitero bitandukanye ku nshuti zayo cyane cyane mu gihugu cya Liban nkuko Iran yabitangaje. Ikindi kandi ivuga ko uyu muhora Hormuz ugikomeze kugenzurwa n'ingabo za Iran ndetse n'abafatanyabikorwa bayo cyane igisirikare cyari kidasanzwe cya Israel, Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC, yari akomeje kugenzura umuhora Hormuz, ngo nta wundi numwe wemerewe kunyuzamo amato ye ya peteroli, nta n'uwemerewe kwatambuza usibye inshuti za Iran cyangwa se undi wese utari muri iyi ntambara cyangwa se utagira uruhare rwose muri iyi ntambara. Ikindi kandi umukuru wa yavuze yuko igikorwa cya gisirikare cyo muri Liban giteje inkeke cyane ku bikorwa remezo bya gisirikare ndetse n'ibya gisivile muri Iran, ndetse avuga ko bikomeje kwangiza agahenge, kuko nta muntu n'umwe wakwizera ibiri kuganirwaho ko bizagera ku mahoro ndetse ko agahenge kazubahirizwa nkuko byagiye bitangazwa. Trump kandi yakomeje kunenga umukuru wa OTAN mu gihe we avuga yuko inama yabo irimo kubwizanya ukuri ku cyakorwa no kubintambara ngo yagera kwerezo ndetse ikaba yarangira nkuko byakomeje byavuga uyu munsi, kuko ari umunsi ukomeye cyane kuri uyu munsi, kuko komeje kumvikana ibiturika byo ni hino ndetse bikomeza kuvugisha batari bakeya, ibintu byakomeza kuba byazamba kurushwa mbere byari bimeze, ndetse bivuga yuko intambara yatangiye mu isura shyashya kandi mu bundi buryo nkuko mbere bitari bimeze, nkuko ingamba zose zabivuze ndetse impande zose zongeye kwivuga imyatsi zivuga yuko intambara igiye gutangira mu isura cyangwa nta numwe wemera kujya yakumvikana. Rero intambara igiye gutangira mu isura shyashya. Rero izi nyungu zose tukubwiye, reka tunyure mu buryo bwihuse kandi buvunaguye. Aya makuru yose nkubwiye mu buryo buvunaguye, reka tunyure mu buryo bwihuse mu buryo burambuye. Amerika igomba kuba yahitamo intambara cyangwa se agahenge nkuko byatangajwe na Minisitiri umwe muri Iran mu kiganiro yagiranye na BBC. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran avuga yuko Amerika igomba guhitamo niba ishaka intambara cyangwa se ishaka amahoro, ngaba yahitamo kimwe muri byo. Sid Katibezet yagize ati byose ntibashobora kubigira icyarimwe, ntibijyana. Ati oya, ntabwo ari byo, ntabwo byose byajyana. Ati kandi birasobanutse neza ugomba kuba bahitamo intambara cyangwa se amahoro. Yavuze ko kandi ibitero bya Israel bikomeje kugaba muri Iran ari ihonyora rikomeye cyane ry'agahenge hagati ya Amerika ndetse na Iran, ndetse ko ibingibi ngo ari itsemba ryo kuba batsemba agatsiko runaka nkuko Minisitiri yabigarutseho. Ati ibingibi ni itsemba bwoko. Ingabo za Israel zivuga yuko
ibitero byazo byo mu ijoro ryakeye byarashye ku bikorwa remezo by'umutwe wa Hezbollah wo muri Libani ndetse ufashwa ngo n'igihugu cya Iran nk'uko kino gihugu cyesere kibigarukaho. Minisiteri y'ubuzima ya Libani ivuga yuko abantu bagera kuri 203 bicwe ndetse kandi kwica muri ibyo bitero by'igihugu cya Israel kuri uyu wa gatatu mu bitero byagabwe ndetse kandi byamaganywe na benshi mu mahanga ndetse kandi abantu barenga 1000 bo ngo bakomerekeye muri no bitero. Uyu minisitiri kandi wo muri Iran yavuze yuko Iran isaba buri muntu wese mu burengerazuba bwo hagati gukurikiza aya masezerano ndetse kandi ati twizeye abanyamerika kubigenza gutyo ndetse n'inshuti izayo. Ubwo yarabashijwe n'umunyamakuru Nick Robertson wo mu kinyamakuru Today cya BBC Radio 4 niba Iran izava mu biganiro niba ibitero bya Israel ibikomeje. Yagize ati turimo kwibanda cyane ku mibereho myiza y'uburengerazuba bwo hagati bwose. Trump we avuga yuko Iran igomba kubahiriza amasezerano ya nyayo nk'uko yabigarutseho kandi byanze bikunze ngo bitaba ibyo ikaba yaraswaho ndetse ikaba yavishwa umuriro w'amasasu menshi cyane ikaba ngo yanashyirwa mu kuzimu ndetse ikaba yanasibwa ku ikarita y'isi. Perezida wa Amerika Donald Trump amaze kwandika ku rubuga rwa Truth Social akunda kuba yakoresha aburira Iran yuko kurasa kutarangiye kandi ko kugeza umunsi bwo ngo gutangiye, ngo kurasa kugiye kuba kunini cyane ndetse kugiye kwaguka kurusha uko mbere ryaremeze. Ikindi ngo nuko hagiye kugarura ibitero bikomeye cyane kuri Iran kurusha buri wese yabitekereza nuko buri wese yakabibonye nkuko Trump abigarukaho. Kuri Trump ngo niyo masezerano ya nyayo atubahirijwe mu by'ukuri cyese mu buryo bwuzuye ngo Iran igiye kuraswa amasasu menshi cyane kurusha buri wese yabitekerezaga cyangwa se yabyibwiraga. Uburyo amasezerano y'agahenge y'ibyumweru bibiri yagerwaho hagati ya Amerika ndetse na Iran asobanurwamo buratandukanye cyane. Ukutavugwaho rumwe gushingiye ahanini ku bundi buryo asobanurwamo bwa gahunda izwi y'ingingo zigera ku 10 bwagiye ahagaragara. Trump yavuze yuko hari itsinda rimwe ry'ingingo zifite icyo zivuze ndetse zemewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yasobanuye neza icyo ashaka mu cyo yita amasezerano ya nyayo. Ati nta ntwaro kirimbuzi za nucleaire ndetse umuhora wa Hormuz uzafungurwa kandi utekanye. Ati hakabayo kandi uburyo bwinshi bwo kubisobanura ku ruhande rwa Iran. Ibitangazamakuru bya leta ya Iran byahishuye ko ingingo imwe muri izo ngizo irimo kurangiza imirwano muri Iran, Iraq, Yemen ndetse na Libani ndetse kandi hakabamo kongeramo gufungura umuhora wa Hormuz ndetse no kwemeza byuzuye gukuraho ibihano Amerika yafatiye igihugu cya Iran. Nyuma gahunda igizwe n'ingingo zigera ku 10 y'akanama k'ikirenga k'umutekano w'igihugu ka Iran ndetse kandi n'itunganwa rya uranium ndetse Iran igakomeza kugenzura umuhora wa Hormuz. Ubusabe bujyanye n'itunganwa rya uranium nyuma bwaje gukurwa mu nyandiko isesengura mu Cyongereza y'ako kanama k'umutekano. Mu butumwa bwa Trump ntiyakomoje kuba agahenge karimo Libani. Icyo gihugu nacyo kiba ari indi ngingo ikomeye cyane itavugwaho rumwe mu bigize amasezerano ya kano gahenge yumvikanyweho. Kugeza ubu tuvugana kandi isasi yamaze kongera kuzamuka cyane ndetse na peteroli kugeza aho yahenze cyane kurushwa mbere. Byari bimeze ibiciro byinshi byazamutse igihe benshi bari bihanze amaso yuko Amerika na Iran amaze kumvikana agahenge yuko peteroli igiye kuba yagabanurwa cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ibiciro bitandukanye byinshi ku isoko byazamutse ku isoko mpuzamahanga mu gihe abashoramari bakomeje gukurikirana uko ibintu bihagaze hirya no hino ndetse nuko byifashe cyane cyane ku gahenge ka Amerika ndetse na Iran bumvikanyeho. Aya masezerano y'agahenge y'ibyumweru bibiri yatangiye kugeragezwa nyuma y'uko Israel igabye ibitero byinshi kandi bikomeye kuri Libani, bituma Tehran iburira yuko hazaho igisubizo ndetse kandi igisubizo kizatera kwicuza niba icyo gitero kizaba gikomeje. Bavuga yuko ngo bazihorera cyane ku bitero igihugu cya Israel gikomeje kuba cyagaga ku gihugu cya Liban. Ibiciro by'ibitoro byari byamanutse cyane ku wa gatatu nyuma y'itangazwa ry'ayo masezerano y'agahenge harimo kongera gufungura umuhora w'inzira wa Hormuz w'ingenzi cyane w'ubwikorezi wo mazi y'umuhora wa Hormuz. Urujya n'uruza muri iyo nzira y'ingenzi ikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa by'amato rwahagurukijwe cyane nyuma y'uko Iran igabye ibitero ku mato yagerageje kunyura muri uwo muhora. Yihimura kandi ku bitero byo mu kirere byagabwe muri Amerika ndetse na Israel kuri Liban. Akagunguru k'ibitoro bitunganyijwe kazamutseho 2.2% kugeza ku madolari 96.7 y'Amerika. Ibiciro by'ibitoro
biracyari hejuru cyane ugereranije n'uko byari bimeze mbere y'uko intambara itangira ku 22 Gashyantare uyu mwaka wa 2026. Ingaruka zizamuka ry'ibi biciro ryatangiye kuboneka mu bihugu byo mu karere, aho muri Tanzania litiro imwe ya risasi yazamutseho amashiringi arenga 500 y'icyo gihugu, naho mu Rwanda ikazamurwaho amafaranga arenga 300. Abacuruzi bakomeje kureba niba hari impinduka zizaba ku bicuruzwa ndetse n'ibitoro hirya no hino, mu gihe umubano wa Iran na Amerika bigaragara neza yuko udakomeje cyangwa se udakomeye nk'uko byatangajwe na Denis Price wo mu kigo cy'ubujyanama bwa Front Economics. Yongeraho ko kubera bimwe mu bikorwa remezo by'ibitoro ndetse na gaze byangiritse bizatwara igihe kirekire cyane kugira ngo bisanwe, ngo birashoboka kandi yuko ibiciro bizakomeza kuba hejuru nibura mu gihe cy'umwaka nibura umwe wose. Ni mu gihe umukuru wawe niwe avuga yuko igikorwa cya gisirikare muri Iribani giteje inkeke, ndetse kandi ko ingibi bikomeza kuba byatera ubwoba yuko agahenge kumvikanyweho na Amerika ndetse na Iran katakubahirizwa. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU Antonio Guterres aramagana byimazeyo ibitero bikomeye Iran yagabye muri Libani ku tariki 8 Mata uyu mwaka wa 2026, kandi agasaba impande zose guhita zihagarika imirwano byihuse nk'uko itangazo ry'umuvugizi we iri bivuga. Iryo tangazo rivuga yuko ibyo bitero byatumye abasivile babarirwa muri magana bicwa ndetse abenshi muri bagakomereka, abarimo n'abana, kandi yuko bangije ibikorwa remezo bya gisivile byinshi muri kino gihugu. Antonio Guterres akomeza avuga yuko ahangayikishijwe cyane n'ingaruka zikomeye cyane zikomeza kwiyongera ku basivile, kandi yuko kandi yihanganishije leta ya Liban. Antonio Guterres yaburiye yuko igikorwa cya gisivile muri Liban giteje inkeke ndetse n'ibyago bikomeye cyane ku gahenge ndetse no ku muhate uganisha ku mahoro arambye kandi yuzuye muri ako karere. Yongeraho ko nta gisubizo cya gisirikare kiri muri iyo ntambara. Mu gihe Trump yanenze umukuru wa OTAN mu gihe avuga yuko inama yabo yari irimo ukuri kwinshi cyane ndetse no kubwizanya ukuri kudasanzwe, Donald Trump yongeye kunenga umuryango wo gutabarana w'Uburayi ndetse na Amerika, OTAN cyangwa se NATO, avuga ko udashyigikiye Amerika mu ntambara yo muri Iran. Nyuma y'inama y'umuhezo yagiranye n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Mark Rutte mu biro bya perezida bya Amerika White House, mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa nkoranyambaga Truth Social, nyuma y'iyo nama perezida wa Amerika yagize ati NATO ntiyari hari mu gihe twari tubakeneye kandi ntibazaba bahari nitwongera kubakenera. Hagati aho Rutte yabwiye itangazamakuru bya CNN yuko inama ye na Trump yari irimo kubwizanya ukuri kwishi, kandi yuko iyo nama yari irimo kwisanzura cyane ku mpande zose, nubwo bigaragara ko hari ukutavuga rumwe ku mpande zombi. Mbere y'iyo nama yo kuwa gatatu, Trump yari yakiranye n'igitekerezo cyo kuva muri OTAN nyuma y'uko ibihugu byinshi byo muri OTAN byanze ubusabe bwe bwo gufata ku ngufu muri Hormuz mu rwego rwo kudohora ibiciro byiyongera ku isoko mpuzamahanga cyane cyane biturutse kuri peteroli. White House yahishuye ibyavuye muri iyo nama byose. Umunyamabanga mukuru wa OTAN yamaze amasaha arenga 2 muri White House kuwa gatatu, nubwo bitazwi igihe inama ye na Trump yamaze bari kuganira. Iyo nama yari yitezwe kuba uburyo bwo guhendahenda Donald Trump ndetse no kumwemeza ko biri mu nyungu ze ndetse n'iza Amerika kuguma muri OTAN ntayisohokemo. Rero mwese mwakoze kubana natwe kuri amakuru yaragezweho. Ngewe nitwa Ajabu Umarashi. Amakuru yacu kuri icano arakomeza. Imana ibarinde.